turabashuje mwese duteze amatwi tubaha n'ikaze muri aya makuru 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye kurebera hamwe ingingo z'ingenzi turi burebeho muri aya makuru. AFC M23 yahanganye bikomeye na FDLR. Dr Justin Nsengiyumva yagizwe minisitiri w'intebe, kandi turababwira ibyo wamenya kuri ba minisitiri b'intebe bayoboye guverinoma nyuma y'umwaka w'igihumbi 1994. Turababwira kandi byinshi ku kuma kakozwe n'Ubushinwa gahuza ubwonko na mudasobwa. Ikaze muri aya makuru. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahanganiye bikomeye n'umutwe w'iterabwoba FDLR na Wazalendo muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yabereye mu duce twegereye pariki ya Virunga hagati ya Kakono na Kazaroho muri sheferi ya Bwisha kuva mu gitondo cyo kuri wa 23 Nyakanga 2025. Kuva mu mpera z'iki cyumweru gishize mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru hari kubera imirwano ikomeye ihanganishije AFC M23 n'imitwe ishyigikiwe na leta ya RDC ikunze gukorana n'ingabo z'iki. Kuwa 22 Nyakanga 2025 AFC M23 yahanganiye n'imitwe ya Wazalendo cyane cyane muri Grupoma ya Nyamaboko na Mufunyi muri teritwari ya Masisi. Muri Grupoma ya Bukombo iherereye muri sheferi ya Bwito, AFC M23 yaharwaniye n'umutwe wa CMC FDP uyoborwa na Dominique Ndaruhutse umaze igihe kinini akorana na FDLR. Kuva tariki ya 19 kugeza tariki ya 21 Nyakanga 2025 AFC M23 yahanganiye na NDCR ya Guidon Shimarayi Mwisa muri Grupoma ya Kisimba iherereye muri teritwari ya Warikare. Iyi mirwano iri kuba nyuma y'aho leta ya RDC na AFC M23 bishyize umukono ku mahame genderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro tariki ya 19 Nyakanga 2025 bibifashijwemo na leta ya Qatar. Leta ya Kongo na AFC M23 byemeranyije guhagarika imirwano burundu, ariko hari impungenge ko Wazalendo na FDLR bizakomeza kugaba ibitero bigamije kuburizamo amasezerano y'amahoro, cyane ko byagaragaje ko bidashyigikiye ibiganiro hagati ya leta n'ihuriro ryita umwanzi. Muri aya makuru kandi turababwira byinshi ku kuma kakozwe n'Ubushinwa gahuza ubwonko na mudasobwa. Tekereza ya masaha yo kubyuka ageze mu gitondo, wakwicura nk'ibisanzwe ugasanga utakibasha kuvuga. Muri wowe ukumva ijwi rirangurura ariko ridasohoka ngo byumvikane. Izi ni ingorane abantu benshi bahura nazo, cyane cyane abibasirwa n'indwara ikomeye ifata utunyangingo tw'imyakura y'ubwonko ifasha mu mikorere y'imikaya izwi nka amyotrophic lateral sclerosis. Iyi ndwara ica intege umubiri kugeza ubwo umuntu atakaza ubushobozi bwo kugenda, kuvuga, kurya, ku buryo ashobora no kuba pararize. Ikigo cy'Abashinwa gishinzwe ubushakashatsi ku bwonko, Chinese Institute for Brain Research, cyakoze chip no ifite ingano nk'iy'igiceri gito ifasha umuntu nk'uwo watakaje ijwi rikagaruka. Aka kuma kandi kiswe Beinayo 1, imikorere yako ishingiye ku ikoranabuhanga rihuza imikorere y'ubwonko n'ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga nka mudasobwa. Ni nto cyane kandi nta nsinga igira. Yagenewe gusoma ubutumwa bw'ubwonko ikabwohereza muri ya mudasobwa. Umuntu ugiye guhabwa aka kuma arabagwa, bayifatisha ku gice cy'ubwonko bifasha mu gutuma umuntu ashobora kuvuga. Nyuma itangira gufata amakuru y'ibyo umuntu yifuza kuvuga, ngo ni bimwe aba atekereje, hanyuma ikayohereza kuri mudasobwa biba byahuye. Iyi mudasobwa nayo iba ifite ikoranabuhanga ryihariye rigishoboza gusesengura ya makuru ku buryo rituma igaragaza icyo wa muntu yifuza kuvuga, yaba mu buryo bw'amagambo cyangwa ijwi. Mu Bushinwa hari umugore wari watakaje ijwi kubera iyi ndwara, ariko ubu haratekereza gusa mudasobwa ikamuvugira kuko yamaze gushyirwamo ako gakoresho. Igerageza ry'ibanze ry'aka gakoresho ryatangiranye n'abantu 5, gusa gahunda ihari nuko uyu mwaka warangira byibuze aka kuma
gahawe abantu 13. nk'uko twari twabibabwiye kandi uyu munsi perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva minisitiri w'intebe yari asanzwe ari visi guverineri wa banki nkuru y'igihugu. Umwanya yagiyeho kuwa 25 Gashyantare 2025 asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri izi nshingano kuva muri 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza mu mwaka w'2008. Mbere yaho nabwo yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester. Reka kandi tunyuze amaso mu bandi baminisitiri b'intebe bayoboye u Rwanda. Mu nkuru yo kuwa 4 Nzeri Bwana Rabi Maro umucunguzi wa igihe yanditse igaragaza abaminisitiri b'intebe bayoboye u Rwanda kuva rwaba repubulika. Reka duhere ku bayoboye u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Uwa mbere yabaye Faustin Twagiramungu. Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva tariki ya 19 Nyakanga 1994 kugeza kwa 31 Kanama 95. Akaba ari we minisitiri w'intebe wa mbere w'u Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'intebe wa kabiri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni Bwana Pierre Celestin Rwigema. Yabaye minisitiri w'intebe kuva tariki ya 31 Kanama 95 kugeza ubwo yeguraga kuwa 8 Werurwe 2000. Uwa gatatu akaba Bernard Makuza. Bernard Makuza niwe minisitiri w'intebe u Rwanda rwagize wayoboye igihe kirekire kigera ku myaka 10 kuva tariki ya 8 Werurwe umwaka wa 2000 ubwo yasimburaga Rwigema kugeza tariki ya 7 Ukwakira umwaka wa 2011. Mbere yo guhabwa izo nshingano Makuza yari ambasaderi w'u Rwanda mu Budage ndetse akaba yarabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi. Uyu mugabo yahoze ari umurwanashyaka wa MDR, ishyaka ryaje guseswa ku wa 14 Mata umwaka wa 2003. Uburyo kugeza ubu afatwa nk'utagira ishyaka abarizwamo. Uwa kane wabaye minisitiri w'intebe akaba ari Dr Pierre Damien Habumuremyi. Dr Habumuremyi yabaye minisitiri w'intebe kuva ku wa 7 Ukwakira 2011 kugeza kwa 24 Nyakanga umwaka wa 2014. Umwanya yahawe nyuma y'amezi 5 ari minisitiri w'uburezi. Mu gihe cye nk'umukuru wa guverinoma nibwo Habumuremyi yabonye impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD mu bumenyi bwa politiki yakuye muri kaminuza ya Ouagadougou. Uwa gatanu wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni Bwana Anastase Murekezi. Anastase Murekezi yabaye minisitiri w'intebe kuva tariki ya 24 Nyakanga 2014 kugeza kuwa 30 Kamena 2017 ubwo yasimburwaga na Dr Edouard Ngirente. Murekezi yize ubuhinzi urwego afitiye impamyabumenyi ya kaminuza yakuye i Louvain-la-Neuve mu Bubiligi. Kuva mu 1980 Murekezi yakoze mu nzego zitandukanye za leta harimo muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'umukozi wigenga mu nzego zishinzwe guteza imbere ubuhinzi kugeza muri 2004. Ubwo yasimbuzwaga ku mwanya wa minisitiri w'intebe muri Kanama 2017, Perezida Kagame yamushimiye uburyo yitwaye mu kazi ke ndetse ahita amugira umuvunyi mukuru. Umwanya yasimbuyeho Aloysia Cyanzayire. Hari n'abandi bigeze izi nshingano zo kuba minisitiri w'intebe, aho minisitiri w'intebe wa mbere w'u Rwanda yabaye Gregoire Kayibanda wakoze izo nshingano guhera ku wa 19 Ukwakira umwaka w'1960 kugeza ku wa 1 Nyakanga umwaka w'1962. Nk'uko igihe yakomeje ibyandika mu babaye ba minisitiri b'intebe harimo kandi na Dr Sylvestre Nsanzimana wahawe izo nshingano kuva tariki ya 12 Ukwakira 1991 kugeza ku wa 2 Mata 92 ubwo yeguraga amaze amezi 5 iminsi 21 ubwo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yanze kugaragara muri guverinoma. Hari kandi Dr Dismas Nsengiyaremye wabaye minisitiri w'intebe guhera ku wa 2 Mata 92 kugeza ku wa 18 Nyakanga 93 ayobora guverinoma mu gihe cy'umwaka n'amezi 3. Hari kandi Uwiringiyimana Agatha wabaye minisitiri w'intebe guhera ku wa 18 Nyakanga 1993 kugeza ubwo yitwaga ku wa 7 Mata 1994
ku ikubitiro rya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu ni nawe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore u Rwanda rwagize, ari nawe uheruka.